бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбари Абдулҳамид. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати вакилони парлумони Аврупоро таҳти роҳбарии Фулвио Мартушелло ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҳамкории Тоҷикистон бо парлумони Аврупо масъалаҳои рушди ҳамкории байни парлумонии Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Иттиҳоди Аврупоро аз ҷумлаи шарикони муҳими Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ номида, аз сатҳи имрӯзаи муносибатҳои гуногунҷанба изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, гуманитарию фарҳангӣ ва сиёсию амниятиро аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида, нақши фаъолияти пайвастаи шӯрои ҳамкорӣ, кумитаи ҳамкорӣ васиғаи нисбатан нави он, зеркумитаи рушди ҳамкорӣ, муколамаҳои сиёсию амниятӣ ва ҳуқуқи инсонро назаррас арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки Тоҷикистон манфиатдор аст робитаҳояшро бо парлумони Аврупо дар масъалаҳои такмили парламентаризм, волояти қонун, соҳаҳои гуманитарӣ ва ҳуқуқи инсон, бахши маориф ва дигар масъалаҳои мавриди назар аст минбаъд ҳам густариш диҳад. зимни мулоқот ҷонибҳо ба масъалаҳои мусоидати Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон дар татбиқи стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва барномаи баҳрсолаи индикативии Иттиҳоди Аврупо барои давраи то соли 2020 аҳамияти хоса зоҳир карданд. татбиқи амалии 10-солаи нави байналмилалии об барои рушди устувор ва стратегияи таҷдидшудаи Аврупо барои Осиёи марказӣ барои минтақа муҳим арзёбӣ карда шуд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои глобалӣ, пурзур кардани ҳифзи сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон баррасӣ гардида, идомаи ҳамкорӣ бо барномаҳои Бомка ва Кадаб зарур шумурда шуд. мардуми Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳам муносибатҳои наздик доранд ва ба ҳамдигар шабеҳанд. аз ин рӯ мо дар оянда низ ҳамкории судмандро идома хоҳем дод, изҳор дошт роҳбари ҳайати вакилони парлумонии Аврупо Фулвио Мартушелло. пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми изҳори назар дар назди хабарнигорон. Buongiorno a tutti. Oggi имрӯз барои мо боиси шарафмандӣ бузург буд ки дар доираи сафари худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як вохӯрии ниҳоят хуб доир намоем ки ин вохӯриҳоро мо ҳамасола дар доираи ҳамкорӣ дар байни Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон доир менамоем. рӯзи гузашта мо имкон доштем бо вакилони парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯриҳо доир намоем ва дар доираи ҳайате ки имрӯз мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардем, ман ва инчунин ду нафар ҳамкорони ман ширкат варзида истодаанд. дар доираи вохӯриҳо мо тамоми ҷабҳаҳои ҳамкориҳои байни Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои кӯмаки Иттиҳоди Аврупоро ба ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намудем. дар охири вохӯрӣ бо як суханони нек мо вохӯрии имрӯзаро ҷамъбаст намудем ки ин ҳам бошад мардуми Иттиҳоди Аврупо ва ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамдигар хеш ҳастанд, бо ҳамдигар ниҳоят монанд ҳастанд ва ман умедвор ҳастам ки дар оянда ҳам ҳамкориҳои пурмаҳсули мо давом хоҳад ёфт. мавзӯи дигар дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд бо иштироки намояндагони хадамоти махсус ва марзбонони Тоҷикистон ва Қирғизистон ҷаласаи кории ҳайатҳои васеъи намояндагони ду давлат баргузор гардид. мавзӯи асосии мулоқоти ҳайатҳо таъмини амният дар минтақаҳои назди сарҳадии ҳар ду давлат буда, ҷонибҳо инчунин баландбардоштани самаранокии ҳамкории байниидоравӣ дар мубориза бо зуҳуроти терроризм, сепаратизм ва экстремизм, инчунин фаъолияти ташкилотҳои байналмилалии терроризмро баррасӣ карданд. 31 октябр дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд
جلسه کاری هیئت‌های وسیع نمایندگان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان با اشتراک نمایندگان خدمات مخصوص و مرزبانان دو دولت برگزار گردید. هیئت جمهوری تاجیکستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک سیمومین یتیموف و جمهوری قرقیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان اورازبک اوپونبایف راهبری کردند. موضوع اساسی ملاقات هیئت‌ها تامین امنیت در منطقه‌های نزدیک سرحدی هر دو دولت بوده. جانب‌ها اینچنین بلند برداشتن ثمراناکی همکاری بین اداروی در مبارزه با ظاهرات تروریسم، اکستریمیسم، اینچنین فعالیت تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی را بررسی کردند. پس از انجام ملاقات جانب‌ها دایر با ضرورت تحکیم همکاری در تامین امنیت در سرحد دو دولت و مبارزه مشترک با فعالیت ضررآور تشکیلات‌های بین‌المللی دینی اکستریمیستی و تروریستی اینچنین حزب‌های سیاسی ممنوع در قلمرو هر دو دولت به موافقه آمدند. اینچنین تصمیم گرفته شد که برای کار ثمربخش کمیسیون بین حکومتی اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیون سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان شرایط مساعد فراهم آورده شود. دایر به همه مسائل بررسی شده جانب‌ها با موافقه متقابله و همدیگر فهمی رسیدند. موافق معلومات агентии обу ҳавошиносии мамлакат аз оғози моҳи октябр то имрӯз дар мамлакат 8 маротиба боронҳои кӯтоҳмуддат ба қайд гирифта шудааст. Борон аз як ҷиҳат дар таъмин намудани заминҳои кишоварзӣ бо намӣ мусоидат намояд, аз тарафи дигар дар ҷамъоварии ҳосили пахта монеъ мегардад. пахтакоронро зарур аст ҳосилро беталаф ва саривақт ҷамъоварӣ намоянд. гузориши Нуралии Сафомуддин. موافق معلومات агентии обу ҳавошиносии кишвар аз оғози моҳи октябр то имрӯз ин маротибаи ҳаштум аст дар шаҳри душанбе ва дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон борон ва дар баландкӯҳо бошад барф ба қайд гирифта шуд. аз рӯзи 1 ноябр яъне аз имрӯз дар мамлакат ҳаво ноустувор гардида тибқи маълумоти обу ҳавошиносон то 4 ноябр ҳамин гуна боқӣ мемонад. 1 ноябр дар баъзе шаҳру ноҳияҳои мамлакат борон ва дар баландиҳои 2500 метр аз сатҳи баҳр резиши барф низ ба амал омад. рӯзи 2 ва 3 ноябр дар водиҳо бурдани боронҳо қатъ мегардад, яъне ки ҳавои тағйирёбандаи асосан бебориш дар назар аст ва ҳарорати рӯзона каме гарм мешавад. 3-4 дараҷа ҳарорати ҳаво гарм мешавад. ҳавои ноустувор рӯзи 4 ноябр дар ҷумҳурӣ пешгӯӣ мешавад, яъне ки ҳавои абрнок, боридани борон дар баъзе ноҳияҳо боридани боронҳои шиддатнок дар назар аст. дар робита ба ин кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гираҷданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низ ба сокинон тавсия медиҳад ки дар рӯзҳои боронӣ аз сафар тариқи роҳҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. барои пешгирӣ намудани ҳолатҳое ки вобаста ҳастанд ба боришот ин ҳам бошад фаромадани сангрезиш, омадани яч, фаромадани худи селроҳаҳо аз кӯҳсорҳо мо ба ронандагон муроҷиат карда хоҳиш менамоем ки эҳтиёткориро аз даст надиҳанд, чун пеш аз сафар бояд ки ҳатман онҳо аз вазорати нақлиёт, аз вазорати корҳои дохила, аз худи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва агар ин шоҳроҳ душанбе чанок бошад пас аз ширкати роҳии АРС оиди ҳолати роҳҳо ҳусон гашта баъдан ба сафар бароянд ва ҳатман пеш аз баромадани сафари тӯлонӣ он тавсияҳое ки дода мешавад онро ҳатман бояд ки риоя кунанд. сабаби асосии ба садама дучор гаштани шаҳрвандон чун ҳам омур нишон медиҳад ва ҳам таҳлилҳо ин дар мадди аввал омода намудани воситаҳои нақлиётӣ барои сафар намудан ва баъдан аз ҷониби ронандагон риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, яъне сурати муайян гаштае ки дар шоҳроҳҳо ва умуман дар маҷмӯи дар роҳҳо пешгӯӣ карда мешавад. бояд қайд намуд ки дар натиҷаи пастшавии ҳарорати ҳаво ва махсусан дар кӯҳсорҳо ва доманакӯҳҳо аз сӯи боришот ва пастшавии ҳарорати ҳаво яхбандӣ дар роҳҳо низ пешгӯӣ карда мешавад. агар борони зиёд ба нашъунамои зироати кишти тирамоҳӣ хеле мусоид бошад барои ҷамъоварии пахта таъсири манфӣ мерасонад. ба деҳқонон тавсия дода мешавад ки ҳарчи зудтар ҳосили дар саҳробударо ҷамъоварӣ намоянд, зеро дар сурати номусоид омадани обу ҳаво ҳосил талаф меёбад. кишоварзони ҷумҳурӣ бояд аз тамоми имкониятҳои истифода бурда рафти ҳосили заҳматкашидаи худро ҷамъоварӣ намуда боз аз тамоми имкониятҳо самаранок
истифода бурда рафти кишти тирамои худро баромонанд. бо назардошти он ки асоси иқтисоди тоҷикистон ба соҳаи аграрӣ вобаста аст, аз ин рӯ самаранок истифода намудани замин ва талош барои гирифтани ҳосили дилхоҳ бояд аз мақсадҳои асосии хоҷагидорон бошад. истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ бошад шарти дигари баланд намудани ҳосилнокии зироат ба ҳисоб меравад. нуралӣ сафомиддин, Баҳодири Қурбон барои барномаи ахбор. از جمهوری تاجیکستان به یکی از مرکزهای بزرگ سودای شهر مسکو فدراسیای روسیه در مجموع 700 تن انگور و خرما وارد کرده شد. طلبات با میوه‌های شهردار تاجیکستان در بازار و مرکزهای سودای فدراسیای روسیه همیشه موجود است و صاحبکاران پیوسته به این کشور میوه و سبزیجات تر و تازه را وارد می‌نمایند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. ба фурӯшгоҳи бузурги шаҳри Москва фудсити аз ҷумҳурии Тоҷикистон даҳо тонна меваҳои шаҳрбор ворид карда шудааст, ки аз ин ҷо ба дигар кишварҳо низ содирот карда мешавад. Дар фурӯшгоҳи фудсити шаҳри Москва шумораи зиёди соҳибкорони тоҷик маҳз дар самти содироти меваю сабзавот фаъолияти густурда доранд, ки бештари номгӯи васеъи меваҳоро аз шаҳрноҳияҳои мамлакат дастрас менамоянд. имсол низ ба ин маркази савдо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари сабзавоти тару тоза инчунин ангур ва хурмо ба фарқ аз чанд сол қабл бештар ворид карда шуд. ангури кишвари мо ки аз лиҳози экологӣ тоза ва таъми лазиз дорад, талабот ба он дар кулли кишварҳои ҷаҳон рӯ ба афзоиш аст. бо назардошти фаровонии ҳосили ангур дар шаҳрноҳияҳои мамлакат, содироти он ба кишварҳои минтақа бахусус Федератсияи Россия ба роҳ монда шуд. соҳибкорони тоҷик дар доираи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ бо токпарварону боғдорон зиёда аз 500 тонна беҳтарин навъҳои ангур ва 200 тонна хурмо ба фурӯшгоҳи бузурги фудсити шаҳри Москва ворид намуданд. бештар аз 50% маҳсулоти воридотии фурӯшгоҳи фудсити шаҳри Москваро меваи сабзавоти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад, ки сол талабот ба он меафзояд. ин сол зиёда аз 500 тонна ангур ба фудсити овардем аз Тоҷикистон. ба ангурои Тоҷикистон талабгоро бисёр ҳастанд. барои соҳибкорони тоҷик дар ин фурӯшгоҳ сардхонаҳои дорои шароити мусоиди нигаҳдории меваи сабзавот ва нуқтаҳои алоҳида бо саҳми маъмурияти он ташкил карда шудааст. аз содироти меваи сабзавот боғдорону хоҷагидорон дар баробари ба даст овардани фоида меваҳои шаҳрдори кишварро дар сатҳи шоиста муаррифӣ менамоянд. имкониятҳои содиротӣ бо фароҳам овардани шароити мусоид бештар гардида, дар заминаи дастгирии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат соҳибкорон дар ин самт фаъолияти назаррас доранд. Маҳмад Али Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. در اساس برنامه دولتی اوید به مجهزگردانی مکتب‌ها در ناحیه فرخار از 56 صنفخانه کامپیوتری و مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی 24 صنفخانه با تخته‌های الکترونی و پروژکت‌ها را تامین گردیده است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویه فرخار برای بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت با دستگیری مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیون نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با 12 مؤسسه تعلیمی نویه کامپیوتر، تخته‌های الکترونی و پروژکتورها دسترس گردید. این اقدام در دوره تطبیق برنامه دولتی اوید به مجهزگردانی کابینت‌های فنی عملی گردیده. از این حساب 12 صنفخانه کامپیوتری مکتب‌ها با چنین شرایط مناسب دانش اندوزی جایگزینیده شد. در مجموع از 56 صنفخانه کامپیوتری مؤسسه‌های تعلیمی نویه تا امروز 24 عدد آن با چنین تخته‌های الکترونی و پروژکتورها تامین گردیده است که اجرای این نقشه در سال روان 110% را تشکیل می‌دهد. مجهزگردانی کابینت‌های فنی در مؤسسه‌های تعلیمی نویه ادامه داشته امسال از جانب صاحبکاران محلی به مکتب رقم 25 6 عدد کامپیوتر و در همکاری با شریکان رشد 11 مؤسسه تعلیمی دیگر با پروژکتورها و تخته‌های الکترونی جایگزینیده شد. موافق معلومات مسئولین ساحه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس عملی گشتن برنامه دولتی کامپیوتر کنونی مکتب‌ها عین حال 56 صنفخانه کامپیوتری مؤسسه‌های تعلیمی با 1092 عدد کامپیوتر و 151 پرینتر تامین گردیده است. آموزش این مشغولیت که از صنف پنجم برآمده شد، معارفچیان نویه اقدام گرفتند که در دوام 2 سال پیش آمد با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی صاحبکاران و همکاری با شریکان رشد شرایط دانش اندوزی خوانندگان را در چنین صنفخانه‌ها بازم بهتر نمایند. در دوره این تدبیر برای هنرآموزی خوانندگان در مؤسسه‌های تعلیمی صنفخانه‌های تکنولوژی مهنت نیز باید با تجهیزات لازمه جایگزینیده شود. طبق این نقشه چهاربینی در مؤسسه
تحصیلات میانه رقم 2941 و خانه بچگان نویه، صنفخانه تکنولوژی مهنت برای آموزش هنرهای مردمی، گلدوزی، چوب تراشی، ادرس بافی، دوزندگی، بافندگی و مهارت کدبانوگی با شرایط ضروری تامین گردیده است. بخشیده به سالهای رشد دیو سیاحی و هنرهای مردمی، مرکز تحصیلات لغوی نزد شعبه معارف نویه نیز اقدام گرفته است که برای اعضای محفل دستان ماهر در نزد مکتب رقم 1، 10، 12 و دیگر مکتب‌های نویه شرایط مساعد فراهم آورند. قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون حجت مهم سیاسی و حقوقی برای گسترش روند دولتسازی در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان زمینه با اعتماد گذاشت. در تشکیل اداره و مؤسسه‌های ولایت ختلان بخشیده بر روز کنستیتوسیا چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی برگزار می‌گردند. گزارش خبرنگاران ما. قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون حجت مهم سیاسی و حقوقی برای گسترش روند دولتسازی در جامعه صاحب استقلالی تاجیکستان زمینه با اعتماد گذاشت. 25 سال باز کشور عزیز تاجیکستان با شرافت کنستیتوسیا و تطبیق قانون و بندهای الهیده آن در تکامل و تقویت است. کارمندان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر باختر کنستیتوسیای دولتی تاجیکان را در تقویت حاکمیت دولتداری و بهتر شدن سطح زندگی مردم شایسته ارزش‌ها معنی داد کنند. طور ذکر گردید 25 سال عمل کنستیتوسیا ثابت ساخی خلق تمدنساز و فرهنگی در مربوطه به قسم‌های جداگانه آن حیات آسوده را نصیب گردیدند. طور اظهار داشتند کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه ملت ارزیابی کرد، تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار دنیوی معرفی نمود. از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در جایگاه والاترین گذاشتن ارزش و مقام انسان در دنیا از زمره حجت‌های کم نظیر ارزیابی می شود. طور نمایندگان کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اصرار داشتند در زمینه قانون اساسی رشد و انکشاف تمام سمت‌های خواجگی خلق از جمله مکتب و معارف تامین کرده شد. قانون‌های اساسی به ویژه دخلدار وابسته به زینه‌های تحصیلات قبول کرده شدند که تطبیق عملی آن را در آزادانه علم آموزی کردن و صاحب تخصص گردیدن جوانان مساعدت می‌کند. ذکر گردید کنستیتوسیای دولت صاحب استقلال تاجیکستان به صفت قانون عالی کشور طریق رایپرسی عمومی و به جانبداری خلق قبول گردیده افاده‌گری عزم و اراده مردم دانسته می شود. کارمندان مقامات سود ولایت ختلان به افتخار سالگرد نوبتی این سند سرنوشت‌ها جمع آمد ادانه تشکیل نمودند. تا قبول قانون اساسی در مملکت ما شرایط زندگی و مسئله تأمین صلح و ثبات مشکلات اساسی ارزیابی میشد. متخصصان مقامات سود ولایت ختلان با فکت و دلیل‌های مشخص بندهای الهیده قانون منفعت بخش جامعه را بررسی کرده نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و جامعه واقعا دموکراتی ما را در رسیدن به ثبات سرتاسری و تأمین والایت قانون معنی داد نمودند. بیننده‌های گرامی، چنین بودند خبرگزاری‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.